aba P7 barahibimse mkono abanyishengera aba baba bibimbirwe bazira bataringa ya Rwankwene MP wa Kashari bahika y'ishomero rya Karungu Primary School twakwerekereho mu makuru Agacencwire inshumince hwingwiri nyonka chairman wa PTA umwamugarra Jackson nekizimbe kituyinoho ekikusanga nekirunjirunjumu ekikuyisayisha munonga na hatiriyo nkikumbagara abahona baba bashagatirwe meya wa Rubindi Ruhumba Town Council Karugaba Francis kandi mukuru w'ishomero yayanjura bebembeze bizube batwirene barabamo tukikore flower tukikora rubaraza kugira ngo icombe keki kigume kiruho abo kuba nekira nyoni nkima yakikashiriye cyebikorogoto so amuherwa byona na neji staff room weji ejo kureba aha nayo tuza kugikora tugiteho rwiji ba staff barugemu kandi omu habase kuraramu abanda bashomesa nkababiri so ni inkunga bazire mwena mutwara abana y'ishomero rya Karungu rubari hihi ndiza kutandika gukora je staff yona twagitireho nko muringo gumwe go kuteka mabejo mujinya go kushoma je orakoreje bamaraganiso kwija kumukwatiraho omubyetengo byo kushoma arukuza kuzo musiniya omufarasi eshuka burangiti na kesi ebyo kuzo musiniya ninye ndabiguri abashomesa nabo bagira ngo tibine buraro ecabebembeze baraganisa kukoraho aha bwa TV West ndi Evans Taremwa omuri MBARARA.